Hallelujah. Bazalwane lomela phambi kwenu ngoba ngobe sibongo sami sibonge kwenza ngenze kaDlamini ngimake Dlamini amen. Ngisuka emankayane bazalwane eKhabonina amen. Ngihamba namake silusiwe bazalwane kunamake nababe amen. Bazalwane ngitela ngephambili ngitobonga nje uNkulunkulu lo ngigcinele impilo yami. Ngiselana bazalwane ngisidakele kakhulu angisoli bazalwane ngekuta kwami lana amen. Ngisidakele bazalwane kakhulu kodwa nje kakhulu ngishaywe ngeservice 5 amen bazalwane lapho okhuluma khona ngefuneral police amen. Sike saxoxa nje nababe kulamalanga sikhuluma sibona indlela lekhanjwa ngayo ngabuta sebabe nangento engakhambe wena kucala ngingathini la khaya mina amen bazalwane. Saxoxa bazalwane sicocile kwasuke kwathamuka make mnike make etala wami ngumngane nami kakhulu bazalwane amen. Wasinake fika make ukhanza sixoxa lenzaba ngisike mnishe make yathi umntwana wakho bekaphathekile mani phosi wamkhanza afike wathi umntwana namkhohla bengitamfaka lizewu lo mntwana ngithi ke mina hawu make phela mina nomyeni wami yakho Uzeku. Uthi amen. Uthi-ke make nakasho njalo ngisike mina hawu make phela mina nomyeni wami uyakholwa make lokho ngenikweni usutabuka uphona nomdabuhleli lapha endlini nemakini sidatentela nje suka ngithi-ke mina make kona nasahambile-ke ngento kanjani mina noma phambi angiboni ngiyakholwa mina. Uthi maka awukhohle bataye bawukule bazalwane bakho noma batafika ngelanga lemingcwabo batakumaza Esitedile. sengichaza nje ngosibazalwane ngisidakele kakhulu bazalwane nathi setohlala phansi nababe sikhulume sibonisane sicele bazalwane sitokwenda umsebenzi lophelele amen bazalwane ngashiya inkosi kusise Sanibonani ke bazalwane egameni lenkosi. Hallelujah. Nami ngiyambonga uNkulunkulu ukuthola lethuba leli. Lengithe nami ngingakadibaleli singabe bakibo laba nabatawuba la ngaphambili. Kodwa ngenxa yetindzaba leti kulendzawo tenta ke ukuthi ngingasakhoni nami kungasho. Kwekuthi kutakwami la ufika kwami la kufanani amen namanje sekuye kwandlula lapha nalapha maye bazalwane uma kutawusabe ngelesihlanu uqala ngolesihlanu ushito nge-MC nakutawusabe ngelesihlanu bengiyite mina imali kodwa ke uNkulunkulu abuka kwekuthi ngincumile mina ukuthi ngidala ngoba nayi indzaba naye ayishode khona angazange tililela ukuthi ngithi imali kodwa ngathi ngidala kwaba nalothi angidemfakela insimbi yemoto ongazange sengibe ngumakhenini kwashaya 12 ebusuku ngifaka leyo insimbi yemoto yabe ilungile nga12 nakasalali naye ngakuthi lungiselela kwekuthi ikhamatangu ngitipakishe ekuthi ngitengatonda bazalwane emakhulu lamathathu ngakwathola manje bazalwane uningi lebengamlaza sengile kodwa naku kunye ngisho bona kutodedela lenzawo bazalwane lokunye kwangalenye langa mhlawumbe inkosi yakhe namhla bekwehlukaniswa tigaba ngimakhosini wakamabeleza bazalwane lapha esiPhoxosini ngingumkhulu kula sekukhona manje kodwa ngobesigaba ngimusha ngiyengenda sinqumo nginebantwana labawu2 nyalo ngumkhulu webantwana labawu5 bakhulu labawu5 asigqabho bekimloko bazalwane asigqabho le anginagqabho njengaloko kodwa ngibonga uNkulunkulu ngegqabho ngalangentele kona sekuthi senginebantwana lababili laba bomake lababili abehlukene ngibuyele
ngiqale impilo phansi ngiyambonga uNkulunkulu ngalokho bazalwane manje namhlanje bazalwane sesehlukanisiwe lapha kulela likamera lebesikilo bazalwane bengedwa insizwa angati kumbe kude insizwa lethi nebantwana lethi ifike enkosini sethi nebantwana ngati bengedwa lapha yana bazalwane solo ke ngenetelwa emva kokuthi asinqumo ebandleni lenkosi ngengedwa solo ngiyongenela lamaklasi yebo nangala ngiyathingeka kulabasha liqiniso kodwa uma ngabe kwehlukanisiwa ngiyela lapho ngiqonjwe khona nakufika lapha bazalwane nginedwa besifazane bodwa hayi ngiyasho ngiyacela kodwa nje lisitheni iprogram isithe mina njengesingiparent angibe la naye ke bazalwane akuwafundwa lokuningi bazalwane fundwa eEfesu 6 verse 4 nathi bakutali ngabathuthelisa manje ke sena bazabe ngiphethe lesingisi mina lesingisi bazalwane lathi ninethu lathi fathers lathi yebo Hallelujah. Amen. Bathandekayo. Usemnanze inkozi wethu. Sengibonela kujabulile. Siyabonga. Ngiyacela bothishela be-child ministry. Ne-child ministry yonke. Sambele emsebenzini wethu. Asambele bothishela tishalo omkhulu atojabula la sikoleni sihlobile. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Ngiyambingelela abazalwane kwelihle liphakeme igama lika Jesu Kristu. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hayi kube uMC akangibuki. Ngabe sengiyahlabelela manje ungibukile. Ngendlela abuke ngayo ngizima ngicula athathe imic yakhe. So bazalwane kafishane ngokwesigaba ngeinsizwa bazalwane ethatha ukholwa izinto ikhona igama umvuselelo bazalwane sithatha ukholwa bazalwane ngikhulumele isigaba seinsizwa konke kwakukuhle aba angifuni isiqamba manga sathane izwi kulenze labalihle ukuze ukwazi ukukhetha ngoba ngeke ukwazi ukukhetha entweni embi ufuna ukwazi ukuhlukanisa entweni enhle ukuthi lena noma ngabe yinhle kodwa ayisizi so lokhu fikile bazalwane ukhulumekile kodwa uNkulunkulu athinte ngako impilo yami is the day ekhuluma uJesu ekhuluma nabafundi bakhe laba bawu12 bese behambile abanye kodwa sekhuluma nale 12 uthi nani lifuna ukuhamba na haleluya okutshela impilo yami ukuthi njengoba ngiphakathi ebandleni uNkulunkulu akabanga ngami uma kusekufika isikhathi noma ngonile phambi kwakhe uzonxosha haleluya yaqhubeka izwi lakhuluma nami uma ulapho umofunda amaRoma 13 yini ukuthi insindiso isisondele okuchaza ukuthi njengoba ngibambile uNkulunkulu angangisiza kakhulu ngibambisise esikhathini sobusha izinto zenzeka izinto usathane ayimodifyile ukuthi zibe zinhle kakhulu kunaqala ngiyamncanga kuNkulunkulu bazalwane ukuthi angigcine uma ufunda uFirst Samuel chapter 21 mafunda uverse 4 kunesinkwa bekade khulunywa ngaso lapho uyakhuluma uDavide ngelinye ilanga umlesinkwa lesi singabantu abayikhethile noma abantu abayingcolisile kubantu besifazane akusisona noma esabani nje sayikhona izinto beyikade ikhona abantu abayidlayo kodwa sibonga kodwa isinkwa kuyisona athi umuntu maseyidlile asuke engcoleni angene ebungcoleni haleluya ngebandla libe ngalokho size lana bazalwane kudala sihamba ngibe ne privilege ke bazalwane
I was there kulesikole lesi ngakazalwa ngafunda lana. Ngiyacabanga abantu bebengazi bayamangala ukuthi namhlanje lo siwaqoka kanjena. Namhlanje siwaba njena. Kodwa ngibonga amandla evangeli. Ngokuba kwaba uNkulunkulu owangilanda esebenzisa ingceku zakhe. Ngiyafisa bazalwane ukuthi endleleni ngingafani nabantwana bakaIsrayeli. Abantwana bakaIsrayeli ngiyabona wayekade behola uNkulunkulu ngefu. Ebabonile bazalwane. Kodwa into ekade khona engqondweni yabo bebazi uAaron, bebazi uMose. Abakaze bamazi uNkulunkulu bekade baholile. Ingakho bebedibana nenkinga endleleni. Abakhonodi uNkulunkulu abakhipha kwaIsrayeli. Basho nama ubakhipha eGibhithe. Basho namagama. Bathi weMose njengoba usikhiphile eGibhithe. Bozozisa ngendlela na. Kungenzeka nathi sikhona endlini kaNkulunkulu. Sikhona nje kulabafundisi. Abasikhiphe ezonweni. Singayi kuNkulunkulu siyocela usize kuye. Inkosi bosize amen. Usikhilile Mose wala Ebeneza siyabonga. Sanibonani bazalwane egameni lakhe. Amen. Haleluya. Selani ngakashongo. Amen. Ngololweni. Labane ngibadale ukuthi igalanga kalingeni. Ngitobonga uNkulunkulu lo ngigcinile kwaze kwaba la. Ngiseva ngisengale la ngihlala ngakhona eSan Joseph bangithatha inkonzo eSemankayane. Kwathi sekusikhathi nje sekutaphela manje bangithatha sesandleni ngathi maye uNkulunkulu wasentela umusa. Ngajabula ngathi ishi ngibekungenteke emankayane ngingakhona ukufika kodwa nje esandleni noma kanjani ngeke ngihlale ngingafiki. Siyambonga uNkulunkulu osikelele lemvuselelo ukuthi ibe sedudane nathi lokwempilo ukuthi ngifise kusukuma. Kunebazalwane laba ngisupportako ngisengakhona ngale ngasesikolweni ngisho ukuthi bazalwane kunesikolo lesifundisa bantu abakhubateke ngokungaboni emakhona ukuthi bakhone ukutiphilisa kube nemisebenzi ithile labantu bakhona nje ukuthengisela. Ngisekhona ngale bazalwane kunebazalwane laba ngisupportako ngithangitobonga abazalwane kinonke bazalwane. Ngeke ngibasho kodwa nje naloyo ngitobonga kakhulu bazalwane ngoba ngiselapha esikolweni kuyenteka sekuphela ipolish ukupolisha icathulo noma sekuphela ithishu athi thisha lomkhulu uciniselana nacingo bashayele ekhaya ungathi uthi ngidawushayela abantu bese sengabathinza abazalwane uyathi bazalwane kunebazalwane basengicandweni ngihlala nabo langamanzini bangisekela bazalwane kuze baqhamuka emzalwane wasenkoyoyo lapho ikacingo lami ukuthi ngusibani wakabani ngathi hawu nebasenkoyoyo bangathi bazalwane ngitobonga kakhulu bazalwane hayi ngeke ngikholwe ukuthi ngikholela ukuthi bangisita inkinga ngikholela ukuthi mangifa ngibona inkosi.